Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. APHLC Youth Wing atumpen Safe Karbi Anglong pu athipi en ponpen to really kepang chengpon. Thang ni phengkora nerkep arni hanjang langso krong thom towar kachitok along APHLC abitung atum non head jong Central Committee pen kapin khatpon ingkoira trokom student sang kang an to really pu abirta longsi pini hanjang langso APHLC ke kroi adat atum karchudun Safe Karbi Anglong mate Karbi Anglong pejok nangji pu athepi en ponsi to really piman pon lupusi youth wing me phu pensi klardak pen pachini pon Lapen ke wangji achiklo thongkep arni phuloni along si ongdong arat mega rally along chetong dun edji pusi pachini pon bukajan pensar kurube Karbi Anglong news rally ke bang labang solam potak bang sapotan ni pon tate nitum rally puwe kailo nitum APHLC pen tour aisap nitum all Karbi Anglong 26 homosti lapen ke ensil dan tum tami di masa tami itu labang so tour kita nang ko kathek la halo amut pialang bang ke lalo non amen bang itu misi kecil do lagi Safe Karbi Anglong Karbi Anglong pe jok non kopi fan sila bang solam ne nang koklo pini Karbi Anglong ke kijok wan kali makalang di Karbi Anglong kijok wan kali pini Karbi Anglong ke dak sik sidul ben sik kecari sita sik sidul ajak kong ke pepuk lok lo BJP sarkar tu lasi lapusom aki sung ben ke pe jok je phat sini tu lapu rara phan isia messenger son sin man lo pada EPS tu perang ke son sin ceplang si pini homos titin tu dam je masih siglo lalu Karbi Anglong ke pini ki jok manabe lo ke charlie hinta himleme pin hino itung chini lo sakuri glem ta salary lo ang be laki tum thek dak lo laki contract ki glem tum ta arling atum bill long mang be thek dak lo lapen ke Karbi Anglong tim Karbi Anglong ke cari atum ami thanga khandana ami thanga ab hema sora phansi sakuri jipichot supply kana jipichot contract akam na jipichot lasila posama culture bangke do bomlo poti ituma det ke lake viewdet lasin non ki view rang angdeng sido lasila poson ki view pa view long le deje fasi episode ben non kam claim bomlo nanti labang so atul kita pini si fast lang ma mate pini kala fast lang pini si nil tum ki chenglang nil tum amu borjan homosim nang pang chenglo non da inghan dong mate borjan lo dak pen cheng si nil tum non surbothar burban po arnam lang pi burban po nilip dampo la pen ke dwarbaguri pini ke bojan LAC bang ke petang det popina ni sisi asini tum ni plian ba por NG lahalo amut pialam bang ke Karbi Anglong arat indigenous di ke Karbi Anglong ki do akhe bari mentang lo inglo akhe do anang kape jogji apan labang som message ni tum bidang jaba dasi kape jogji akam nangki chunji ke non MP election lasi APHLC penitum kechotoy do abang thu sarjai kathar alang lisi ituma farmana art apidun po lasi non ki wangji mars achiklo tarik thongkep APHLC ben mega rally dui hala sut bang phokep thokep armu sose ara chingrumji lasi Karbi Anglong arar phantum labang so atur mesi ka pachini a message ki pia thegal halo hala bang so areli hut hemprek kenang ji pu Karbi tum an bang lab nang ji hemprek kenang ji pu pelong vek nang pu aning ke hang a tribal khai an ke wang lap nang ji jong si kumani jong si hemprek arilung wang bi puta alang like hemprek a hutur kumani a tribal jong si inglong khai jong si hemprek arili van wang ve ka khindi puta lake hemprek a hutur lake lasi hala soarni ke nili tung chinia tengke inglong a khai ke 100% hemprek nang vek ji pu se hang jolo 100% 60 ro teng kam claim vek nahi pu se hang jolo lasi tum ningke thedo hala bang so hut inglong a khedo an ke che tong pet pu sin tum ningke thedo lasi hala bang so really apasin tum message non ibo la lo kecheng nanti labang so rally adem nanti tum adim maklong mang thanji ma adim mangala halo phuluni constituency hadak sin tum mane piman po lage lasi pini ni tu labang so sai ke deng tum jungjung gali ratum fan thang tu la Central Committee pen ang kiping karating sin tum kam gen lo lasi tum pini dak pen dangge homosti hini lang kibor ho sin tum pini pat LAC la boyan LAC bang petang de tum bori ko lalo Bukajan along tami AJYCP asai hem along Ru Samson Singh inti death anniversary ketalon pon. Thang ni phengkora near cap arni Bukajan LAC angkang AJYCP asai hem along Ru Samson Singh inti death anniversary talon pon.
Pini adab jaimek atengpen AJYCP bukajan aru atum methanga sai hem along ru Samson Singh Intia phan death anniversary kachikimo jaimek dengponlu. Bangswa jaimek atengpen chikimo tang death pen ru Samson Singh Inti akai alamu chingki chethan ponlu. Lapen ru Samson Singh Inti alun jertami parju ponlu. Adunthu AJYCP pen mesen ke claim kedam atum aphan award tami pipajer pon. Lapen labangso amaelong barim inti pen japonlu. Lapen AJYCP bukajan regional committee pen si cepater piponlu. Maelong HPCF meipu laichan ingleng lapen man kedo atum chetong dun si mesen pen si bangso jaimek pachun ponlu. Bukajan pen sarkurubi Karbianglong News. জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বুকাজান আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আৰু জননায়ক চেমছন সিং ইংতি আৱৰ্ষ মূৰ্তি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সৌজন্যত ৭৪ সংখ্যক কাৰ্বি জাতিৰ স্বনামধন্য বীৰ পুৰুষজনৰ তথা মহান ব্যক্তিগৰাকীক আজি আমি মাল্যাৰ্পণ পুষ্পাঞ্জলি তথা বন্তি বজনৰ লগতে আজি মুকলি সভা আমাৰ ইতিমধ্যে চলি আছে। আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আলঙৰ তথা কাৰ্বি জননায়ক গৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠা আমি 2017 চনতে কৰিছিলোঁ। 2015 চনৰ পৰা আজি এই দিনলৈকে তেখেতক আমি সদায় স্মৰণ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আমি এটা উপলব্ধি কৰিছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যে জননায়ক গৰাকীৰ এই জন্মতে হোক বা মৃত্যুতে স্মৰণ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য নেকি। সেইকাৰণে আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক আমি আদৰ্শ হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অসম তথা এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি মহান ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকক আমি উঠি অহা নতুন যুৱক খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে স্মৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি জাতিটো আগুৱাই যাব পাৰিম। আমি আজি যেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত চেমছন সিং ইংতিক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ, তেনেকৈ বড়োলেণ্ডত উপেন্দ্ৰ বৰ্ম, ভীমবৰ দেউৰী যেনেকৈ এই ব্যক্তিসকলক আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া আমি চিনি পাব লাগিব। যদি আমাৰ এই বীৰ পুৰুষসকলক যদি আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই যদি পাহৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জাতিটো কিন্তু আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে আদি অনন্তকাললৈ বিশ্বাস কৰি যাব যে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমৰ যিসকলৰ বীৰ পুৰুষ আছে সেই পুৰুষসকলক সদায় স্মৰণ কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো কৰি যাব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কি, আমি কৈছোঁ যে কাৰ্বি জাতি জননায়ক চেমছন সিং ইংতি গৰাকীৰ যি ইতিবৃন্দ, যি তেখেতৰ ইতিহাস আছিলে, সেই ইতিহাস অসমৰ লগতে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙতো শিক্ষা তথা পাঠদানত আমি পাঠ্যক্ৰম হিচাপে দিবলৈ আজি উত্থাপন কৰা নহয়, আমি বছৰ আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইটো চৰকাৰলৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ এটা দাবী আছিল, আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। কাৰণ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই যদি শিক্ষা পায় চেমছন সিং ইংতি কোন আছিলে, তেখেতে এই 38 বছৰ কম সময় বয়সতে যে জাতিটোৰ বাবে কিমান শিক্ষা পোহৰ বিলাইছিলে জিলাখনৰ বাবে, অসম কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট তেওঁ, এই বস্তুটো তেখেতে যে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে জাতিটো লৈ পেলাই, অসমৰ লৈ পেলাই বা জিলাখনৰ লৈ পেলাই, সেইখিনি উঠি অহা Rajendra Sharma Puabangphu Bhupen Hokai Longle Kithi Jiaphan Kaboripo Bhupen Hokai Methang Longle Pata Doko Pita Inu Dimapuraso Rajendra Sharma Longle Kithi Jiaphan Kabor Iponalamki Kikla Bokajan Subdivision ke Paro Khotkoti Along Bhupen Hokai Methang Longle Pata Doko Pita Inu Rajendra Sharma Puabangphu Dimapur Nagalena Longle Kithi Dun Jiaphan Kabor Ialamki Kikla Pathak Bhupen Hokai Lapen Alangli Risang Hotum Hanjang Langso Press Club sa Hemalong Perangke Mai Kangni Ponalong Longle Hempu Bhupen Hokai Pen Kaning Jepona Tenke Nili Longle Chiripo Lapen Adakdo Labang Solong Lealong Si Rajendra Sharma Po Munit Laki Nelong Le Bu Nakachikrong Dot Lapente La Solong Lealong Kacharbo Dunji Aphan Rajendra Sharma Bang Gunda Aphan Pangromsi Pasiksak Jiaphan Along Lean Palidunlo La Solong Birendra Sharma Sif Mukhia Sobot Singh Mon Raj Parik Asok Sharma Atumsi Alamki Padodunlo La Sila Hayamone Datuma Phan Karbi Anglong ke Siksidul area Methanga Dimalong Lesi Aron Repen Longle Nang Tijia Phan Kabor Ia Tuma Phan Anke Karbi Anglong Autonomous Council Atumpen Nangkilang Charidun Akenang Sotpusi Perangke Maipen Tuning Report Bokajan Pen Sarkurubi Karbi Anglong News Ongri Methanga ahead alongside nitum lason ke ther ke hap ke cholong bange ning duglo ning hon duglo lasi lason pather long bange mofi iprang ke bange phan nitum la parok ale mane la hindi ba khi ben laso riumar
मंदिर थांग हो हिंदू में की एड लासो पुलो ते मो फी तुम के बांगिया नि सिदमे खाय लासो के चाबो तो को पुलो ते रेंडो शर्मा बेन ओदा का गुंडा इनु दो बाइनी लाव की थबा लंग तो सुबु शर्मा बो आलांग अबांगे सुबु सिंह बुसिबु आलांग हिंदू बजरंग दो बने हिंदू सम्मेलन बने ला पुलो ते लगे मो तुम अपन के पचार मो या बिजनेस के क्लेम लासो क्लेम नो ने जी बंके निली तो महिन बेट तो तुनी लो बा लासो फंगे पा नितुम condemn lo. Lakhain ko retrok duar baguri constituency ke parlo arlong chuhu anim ki rima dimaklong along KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education in Church EM Richard Tokbi lapen MLA EM MSS Doan Chetongdun Bangso hut nilitum karbiang long news perang ke dorsing Tokbi paledun si ke chengpen kijudan birta ribdun Bangso mayalong KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke chak tekang laki Gurupo Dhonsing Hansea Phan isi hemtun mesen Kimpipo lapen barpi barso kachitia hemta Kimpipo lapen ke mondira long kedam kema atwar setame block ikta pen towar silampi popusi lamthe chichak tekang lapen ke daithor pen arong chu kedam kema atwar setame prabjin pen silampi pon popusi radamayalong lamthe chichak tekang Bangso penajok hadak arong chuanim rokom ki kroyarat pen setame KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education in Church EM Richard Tokbia phan setame ningak long pen kachoro pajirpon lapen kurusar Dhonsing Hanse pen setame KAC kachari long werji aphan arna mahir jume hang pidunlo tangte pherang ke thenglo kaningje KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje alamle arjupon sena Dolamara Pendorsing Tokbi, Karbing News. Dorbaguria consensi angkang long along chuhu niligi bang cheng lo ada local emisi lapen EM lo Richard Tokbi ke hai lapen sujurong phar ke hai nilphana batai lo dak bang nangji pulo lasipini dak kurusar Dhonsing Hanse phanda chetong lo ning arong piklo laben la so dak along chuhua amin pen isi niliphan pin puro lo nange pido hala ki pin puro lo bangke dak aga prega sayang deng kim nang ke hang dundo asila ke do ana sayang deng dame ke claim ponje phan nili bori pon popusi pulo laben abha ke ningkani siang bong kapetang rj phan bori pon po hala isi bangke niltum state government ben sitang ka cho hang bo asi hola bangke non prabjin ben pasing sonji phanda bori pon po hola so banga dorba guri pen hola dak ha de thorpen dolamara to aran bangke hola bangke lasi la so saing den dak claim ponji pansi bori pon pon la state government long si dulo la ke ase pasing sonji pansi claim lam chaga teng pen si me hola dang tum chuki hola pen borpung tarapung atwar tame non prabjin pen chengpo tendar korelo hada bangke uti harui sira troxikera troxi laso tangka bangke hada bangke tendar korelo ta sidang nang pian sayang deng da meni like klem ponji phan bor ipon popus to phan pachini tapi soal dei thorpen ku chukila atuar he kon bak der la dei thorpen chuki hola contractor la la contractor tum han kaudai tang dolo la ke la contractor kan ma ke prabji la ke nil tum da pressure bipo tapi sari silam lo JJM scheme la duar baguri angkang penangan towa long kami lijam si theklong la so jol jibon mission scheme bangke la ke jitu niki la yong si kahino complain do polong tanang tu return ni fanang pidano la ke payment pipela lathe lada ke alang tum jong si lada engineer tum completion certificate la pen ke public pen certificate do nang ki hala hai aweti ke alang tum mang ke bill final bill long le